Bai manekat alaki ay met tamesbok anuli usneno ay malakit at onen ama usneno ay mtuti ko henati ambileku lemen hoa anlei hay mipeni lasi-lasi lekot nyo haymunin o kete haymunin mituin amin bai manekat alaki ay malaki dat nena anus neno nanete kanal YouTube Yekabe GKE nuan lei hay mati na ko sunuan wasiat nuan neno iinakan Ameseb Nekak ma Tenab kejadian bohamese ela boni mamten talante ela bohamnu ela boesamhit ay malakit kiustake ela bohamnua bata boes leka na Yusuf na iti inmatan man kiso in tatafsin inahinsin mes inan moeson onle in kanahin fasin nokhan aseke inatan sinak hiatoni meka babinu manekat alaki an pumakaw le ambivale lob mana lob le apaumakat molok lei an matom noksa lemuni I hitamis talali leka hitmu I HP hitmesta molok tok tuaf le ambi bale lob ambi panis ila si alekot mes anmu I inamli unamsa hit paik HP heta molok lasinam faun fin tok tuaf le ambi bale lob mesit katnen fa hit akbian le naman an monitoksin an bihit umenanan hit kuananan ay an bitiklis hit awak an mapumakan mesit nekak na lo toksin bay manekat alaki anak nino tabui na beabkit na Yusuf na ikunok in oleh tatafsin an bi in sonaf inahinsin mese mes in kanotonon nak aulei hi oleh kau na Yusuf anakan pamak in tatafsin mesinekan na lo es nok es hitahin kalau anbi neno ahunut sinasosana Yusuf neukase na kopah Mesir tabulenane sinaluli anbi na Yusuf inhain mesin kanahin kalau atuni lei sin olive bay manekat alaki anmu ila sinam faun fin lean mo ekit mamusun tok tuaf leat munit nokit lasi lenane onle tek amleut niut akbian tamenak es inekan mabian anten kalau hit kat polin baikuti ale lasi amleut nane napuit munit hit nekat hit of kata iku falalan heta tef toksin na tuin lasinane hit mes at paluli hit ambawasin fenekat alekot lenakamnak hit monik heta nawabatani nok alekot na tuin hit lei nekaf mese maansaf mesekit amin nekam niken hem like subscribe ambatin ani neo hi ambiansin at onen amos neno am fekenek lumit hem no hemi beno lasi alekot lehem nen milali nis ho aan herati papinan I antebes na Yesus Kristus lo in usifkot amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui Yekabe dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.